Arita njira ya gwicurira gikavu niguo mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga akiamathira kura nyingi kuma gitaruri gia kirima na muthiari kwiyukia votani githurano kinene giukite. Gikundi kia Ushindi Kenya rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja nikiambiririe muthango ya kuha mwingi na kuonia kioneki kia ngwataniro ya Azimio Muthango uyu gikundi giki kiria kiratongorwa ni Lee Karuri kiri na matanya ma kuongerera mwegana wa kura iria Raila Odinga ari nacio githurano kinene kia mwaka wa 2017. Turahigura chapters kirima-ini giothe chapters cia Ushindi Kenya kurugamira Azimio la Umoja na turamita Azimio mashinani. Azimio mashinani ni kurehe oro Azimio andu-ini na andu aria twina haha nio committee. Raila was 6% only in September, August last year. Thaiji ari mbere Ruto ndene Kenya. Na ratings chietu kaigwitia week by week. Ushindi Kenya tuliritangugi na statistics. Weekly statistics. Nigo tuonio every week na ratugwitia. Makiaria mari taunire ya Embu thutha wa gucemana na atongoria a Azimio mashinani ni makomete miaria ya atongoria amwe aria marauga tonginyagia mwingi wa kirima uthure Raila amu ni amathire kura cia kwigana niguo gukarigitha President Uhuru Kenyatta, makiuga marenda kura cia andu othe niguo mwingi wa gitaro giki ndugatigwe nja ya thirikari iria ikaombwa ni ngwataniro ino. Tuiguaniire andu othe na ciama ciothe mathie methe miti. Iyo ni agreement ira twarichire thiini wa KICC. Koguo ni tutumitwo wira ciama ciothe cia Azimio twina wira gwetha kura na every vote counts. Baba ruti kwa chara cia kirima ni haicite kirima kiria tureka ni ku make sure ni akinyaga thuru mundu ga kirima niguo ahote gwatha bururi atuika president mweri wa 8. Kuvitukira utongoria wa Raila Odinga, atongoria aya mari na mwivoko ati miturire ya Kenya ni igacenjia na igacire kumana na kioneki kiria akoragwo nakio. Na ni aumirite na akauga ati uhoro wa Mount Kenya akuoya na hinya muno development agenda, uhoro wa youth, uhoro wa atumia, andu othe ni makugunika thiini wa thirikari ya Azimio. Tutirenda gukorwo twi opposition tondu ni twezi opposition gutiki ndu inenganagira. Ni turenda madam mathie gwetukia mbere, ni turenda madam makoro mai guku turime namo, ni turenda masukuru, ni turenda barabara. Kwingi nakuo atongoria kiama kia Devolution Empowerment Party kana Mbas county ya Embu maugite kuma kiama kiu gitonya ngwataniro ya Azimio la Umoja no amathiete na mbere kwandikithia a member engi guku magitanyaga kwiyukia utongoria wa county ya Embu. One wana thutha wa voraniri amwe guthama kiama giki na gutonya ciama ciengi. Undu uria interesting anakuma na twathi Azimio mavuku maria maretetwo ava registration ano munthi ni maukire mavuku 800 ya mecurite riu acio murauga ni mathiire magikorwa mathiire naku mbathie twecaga andu menge makiuma enge magitwecaga koguo cio mwe waumire kuri na enge menge muno matwete mbathi weriku na koguo gutire na space gutire na vacancy ya gukorwa ati kana vacuum. Bando Rivainoro TV kuma kaunti ya Embu. Beta kwa Peter Mungai.